Kovena sukun ita man itu ngahong nelari buhi arbe di people leyut blumi June 2 tu ngahong lu hita man ita tu yang nelari buhi arbe ni teman na so current and news affairs people leyut tu hang nak tu amma onika lutit tu explain kau yang mana mata Inna okakara lalago NTI nuna putung ngavik. Hone mana? Incorporated. Then nandewa tawalaw to President mo Gloria Uloxi. Congratulations. Newa tawalaw ma Gloria tanwa kobena sukuni NTI kunut. President mulet mat na unika wa na lauga ila ko be huwa law tunga NTI ko ni President ngulet ma Gloria tamane katikilaw ne ka New York abe ni people le yo ni tunga huk tilaw na pakka tema okat na wa pikitu mga mat na Cookie Baker yung tamane arveni pero kakataw himayunga akiyo mabing may pilira yung tamane arveni ay jo kakataw yung arveni to inuni ko yung tamaw nga utik ka na matamana mo ito kanila sa mga kuwag idara arvet man nakawayati ni pilira yung lalak mo yung ai nui le ko hingit ni pe ko hingit ni kena khalo ko ya ta pilala ka ya tu research tema teman na ka herene ga bu inui kai maya to kanit tema kano unika na kwa ayak pehi tum teman na o ka here lugu inui kai maya to kanit Inuit ile ko hekalok mak mata inu tu law tu lugi pitu te kalok suti tem na inu kau ima ya to kanga la ko tau ko to atu loring ina kau bluta inu ni ko yuti go inui pit kau ima ya to kan nangi tu hak tu ne da tu ha ha yu tu yu ya law ta ja ai liu go hitu mi ma to ko ka ko inui thuna me ile ko himik ni lo to ka oi ma to kham ni ku ni ngin ni ka oi ma ngi tu me yu ngi tu to ka mata tamane ilinne tillu tale makuk tu la wakta hule kau inui kau maya to kangit ni tai gau tangiten na jwa mata ile ko himeng ulau ma inuit ile ko hinga inuit culture so taman na tana inuit kau maya to ka tai go hek nuta ka hi yu man nuna buta ganik kata taman na haki palle ali halau man ki hiani tana kayuhin nak to ilin nak ti tawngin na mearap ta angayok katit no anana chaptit no atata chaptit no inuit peko hingit kayuhiu yang kata meak to ki hiani taman na nutangu matai go hetai matwa tema ta ka IQ principles kapyu vat o kau hiriga luga ayigi ngitu matu ka aye katikina kamatsana kapyu val luba and hona mi ayigi ngitong nitu ke kapa
time na ikalung ni katima tichitagela matununa bupigia ha man IQ principles nago yu kablu na tu inui tuki mo gutingin unakta ublu tu inuk tu arvini leo kasu ti pigia ka lok himayun ilitarayo himabluti tay intokanun na dunayak tau chasu ti pigia halaw himak mata ikaw mayunga te atakata law futi arvini di maro ni ilayaw kanilaw himak mata ino katigi channel lu tunga hukti channel lu ilayaw kataw law himayo arvini lu law himayo hibu la pami tuki magu tau nerak tau bluting ikalung ni Jayco kinay maim na ang nakak sustainable development mi tukimok ti chiu bluneo ko coordinator blunilu baki IQ coordinator bluni kati matitita law himak matay ko inuto kay kati matita law gay pila katigi bluni gita hakiti law himay 2000 kalung mi tuhang na kay halong mi yuto taman na inu ilikohinga pekohingin atu yamaksugu idi chivadlaraw yamaksugu pitta yulong mata atuin na honne raptigu tu haumangi tutigu kauimaningi tutigu ujiriyaw leko raptitay kwa atorayuk daw law tu naluner daw ayun law na len atok taw titaw protection kau hikulli titikka kulli kanu galu ilan yublumi tuki hibale ro titata lektu walo inu he alla man ki heni inu he atu ya merlu go piare tu law man pilarina metro asunita ki heni anniu matchat law mata nalektaw ya yu matatako tuki moguti tuki hiya li qatin ataga atu kammingi tilu nalune to hara law nan la akto ko le tilu ta ya au ko ya aliu jeriu uktu tigi malu luni kanokto nan kablunatu tukia nalekwe titoro che ni himaga yaru yakatara loga tilio guma hunamitia pilara himangi tamni piani ga kamalugu pilara chara kamalugu naluneta uganingi kalwapan wani me tuki hilekti ni dublunga hunilugu ya kamanga kanu pilara chara kamanga kanokto runang niukman kanokto nane ami hunun atokto man hunna me ami huma kakhewa khawto hunna me ami tuki hela pala wawta naluguk ta luba kakha la huma kakhewa ni lugu ta piga khawta time na kanokto nane atohoktu lo kakaptigo kewit ta niluk ta piniluk tu inak talu ta haping iluk na penigeli kota takwa atawa hersum ni pihokin ato au ko jugogin nang iluti piyara kama sugi ilit ti organik kuma hunna mi pitara khana ligam ni ublu tama piyara ya khana pa to hakhi ti di yong ilunga pihok ya ka ko yo lo to ta suti gala
tili yaungin na rea ka hui tu ni inu ko vega ya ka yu te a tu hana yu lo to tāna IQ principles la go yu tuki mo ti yu ne rakta o matala inu ya ka me ya la te uja na che na ma yu inu ita ko na du ne ki ma tana magi tu hak tali hak lugit makulau rama katimatit si tayo lau mata jukut tayo kani ilin na tuliriyo yo fuk ni piliri lau mata ana nagalo katimatit si yaranga tatuhayak tu katau takhimatit lunga ukuanu tang mata okau he la tayo maungin na lau mata kihia ni uwago makuktu yu tigo ilin na ring me pero kang ni ku yu gut angayok ka gut ananat selaw po atatat selaw po ilik ko her tau himatit lugo taman na nakataw himatit lugo hatok terpat liali harap tigo so tam na ila uwapti no makuktu yu tigo nutang mata uwapti no kihane te maungin na lau mata amma uwago tuki hilak palele hak luta kano ta kwa atok tau hulau na mga ta kano lai jo nipka lau matut ilin na ti tau yu yang ngete nakaluat luta ataw ka uwago manau yo ilin na ring me ilin na ti tau yu gata tutia ihuma kalagata kihani ujar nang itu meani piyok hati tau yu lau gata ublo me huli atok tu galua taman na angayok kata pihok haji mati gutut kihani ta kwa tai go he atang ngehin nak luge ilin na ti tau yu gata ten kanok do nang na uvam ni ilatai kan ilin na katau tak himatit lunga tuha katau tak himatit lunga ikai gutigi juga kit kan no lai tua veng nak tumu kalu tikitau ya ngata ilangi ui maya kalu lek suti piyuk mata so ui maya tailinang me atok suni ihumat sang me kano uvane heo rama uvunga kaya kakalua rama kano uvunga na punga tana ihuma atok lugo kanuk tor lunga kano ani gue yu lua mga ma tana tia ihumat juti kita ko amma tam na kano ata taga huna me yo ne pilere gulang ulau mat nuna mingsu ta upenga ku makai tugut skido ikumak tak mat amma nuna mehiu yo agapta habat jutika ne pitakan ngemat kanok to suni ihumas suni kanok una nuta skido tamane ilakai tu ma suni kanok akig logo ayun lo ana pita tamna angayuk liu yo agama ani tu suta so atataga ikayuin na hulaw ako skido leo tilugo ikayaw ako ihumanang nila higalang ihibik suniw higalata ko apiyak sunigit tana head gasket leo tigilaw kemak mago venu tikimyak dulu tu mi atau kanuna mihiu yo agapta tikira yo akan nigiyane makai tu au lahak tu ayu lo amang na luta tana akik tu lo law mago tay makanok to suni huma atok suni kano anigok tu lo na mga ta ai cha tu lo na luta so tamak kwa galui kanot tana ihumat juhiu mat kano ilin na tit na yak petigo makuk tuno tay kuman ilinu takat na ngsutik ihumayok het titaw tenak talaw mata nutakat na but mea nareloa kenak tigo tuki hilaw tunga ilan na yang ma ilanga pingahut na ni ukeo kapsuni
atata makai tu nuna meu tau lau mata tak panik kanit yo nuna meu tau lau mata anana no apere yo anana atata ga uting enak pakan no pinak pita anana ta kau tia ihumalang na makanok to nang me ayong ilehang na ma ama ya kanu pinak pita atata uting enak pa so tan like miki juga yang uyak juga luak ama uvagu ihumanayak suta mai nu tagaya nu tagalaga yang uyak to ho te at yuak ihumatin ni lupeo okumai tu lere yaga kan itu te ai te yuak ki hene kanuk to undang nang mi ilinna ti tau balya yo ihuma akik balya yo una me anu ti kitau ya ta ani ko tu luang na mata ani mayu luang na mata dan kanok to nan yang atong na pangun na huyak ku atong ni hui tu ko man hunam ya ayulek pa ayung itu tai la atu now kano atu gau yung na paluni hunam ya ayulek pa tukihen ato awe huleri yaka mga time na ayulek uti ya nalakwe ti ni nalakwe yaka yaka ni ayong taulet to ayung itu ta tukiheu ni ayulek uta tukiheu ni kanok to ya uta tema humaka kheo ti yu gasu uk to tamatu ni dan ni tukihega ningi kalot ni uk to tamatu ni pinilu yakata to ni ihumabu kakau man akhi palle tu tikayuk man tukihiwat le ni luin na matu mi humakata ayok to reling ming uk to titang iluapan pihok hiwa huito ihuma ayule rare la yut nangoko tan ta ko tukimo te galui atule qatit na ginaglali maliga qaqti to lo ma tatan nun pinga huni maliga qaqti chibjuni ko pinga ho ko to mi hune khaunal le li ne he ka lo ko ko pinga hulu ni atok tamen atu cha tamen au ni na man ya tu na ma gine haglu tangi lunga ila lao ko afterwards but happy huito ko ilo man inu to kani upi hu talunga amma pilere ya kaga peni ye cha talu dan ta ko pinga hu he ko mitangi ku ki namagi mai ka hit you na lo magi madiga lit cha men lo na le lo ta ko atu cha tan ato ko ta ko pinga hu yun hape ko i hui tu chame lo gu man amma pilera ya kage pianik cha lo amma inu to kani upi ko hukta ko yuduni tamanna qabna do attitude ming at tikwa tok tu ya to like our attitude ileko ya po he attitude ni ileko ya po ko mo yudo ko so ileko ya rigia ka ko ye ni nalunay daw kimayo tamanna ukakta maso ni hapet tato ni piyari tu ti hinana piyari tu ti mea latta aluksunien hona kia pilare ku pilare chai ga yaka ku ihuma ga tapani ni tingi na ku pilare chara ka ga ihuma gi chakalu awani ani nga wa khinalu ga ihuma malu pigon na ma ngi chama lu niu ta una piani chara ka lu ani nga ga ma puti te a lo kai lo man maliga kakanga hekumi meane ayong ala lo mata nadune ya eka chama lo magi were chako yingi tuni hekumi chita ko yingi tuni ta kuninga happy na mi atoko yingi la chama ngo himayu ya to excuses nim na kanu inoktu pidu tikakyo ni ayulo tunga ilain na ne pe na te aluni to ayu tu lo pianingi kuku it's my fault
dia to Hawaii loto ayo makihen it'd be better if I was honest right? So dia agaluya kanui tu ya kana me atoko igulu yulau ko matata atok te tau ni ku mi ni wan me tu ni lup man tuki he ko I hulau tu ta ko nga atata ni na o ko ka o pingi mata inu I le ko he ni atata ni nga mata abu nga lup ta kayu hitin ni lup magu o kayu loto o kau jurna pa nga o nga litiga ta luwing o kau he e kau manat cha na kau mata o nga lititara ni o kau he I humainan aku ngo piga ni puigo na mata ikpigia ta luwing o kau jota o ma ikpigia ta luwing pe ko I lo man e kau magunam na kau ko ikpinanip tini puigo hui tu ne kau ko ta I humali ami hulo te puigo len na tu na ko te agadu hake kui ni du lo ma won ni o kau joga ranga me nga pitlo mi upan o kama to lo ma I human I le kanalu mi malu ti na lunay lao ko am angin ika nga na lunay lao ko so tia agalu tia o kamay lo matati ga tia tay ko tuki mo aguti nya huna mea pilerari ne optigo na le tay ko tuki mo aguti atone ka go tapa pile khatigi cha ka no pile khatigi cha ko yo time na tuki mo agut working well together lago yoko kamna to working for a common good lago ma ko suni pile khataka katu igia kamna yu mai la ni huna me piyari tu yu ilan ayo ando anta katu iblu ni ki ni pile ka regali ange katigi hui tu alo alun take na pigia kan lo wi patek na ange katigi nginne pod hakula lo wi kayok tigi chela ka lu ta penin atwa pod wati wo nipti ni uti me alu ta tem na pia reali lo wi ta ka pod pile katigi tu lo tu nei na ga ka tu ka ko tau man so time na pila katigi cha tam ne katu ya katigi ni ku ki ni ino katigi cha ni ko alu pila na ne kau mata ta kwa tuki mo guti huleri ya ka wi time na tuki mo gu tuki hegu ni atwa ne luglu hunna me pila ya cha na ne kau dau ko tu te ko mane ublu me kanoi na mga kau mang itu lo te ko atu ga ka ti to la ngulo mata makai tiu na o mago la yau kata lo makai tiu na na wi kien ko ma di cha ta lu ja aga lu inna te to ta la lo man hila awati bu utjere cha lu tam to avati mi kamachana ja tu ke khati to ko man ki heni avati bu kat ujjere cha lo alu bu bu to wapti di ujjere cha ya khatu ne tam na tu ki helena tu ya wangau yuni ingmini ujjatuna chana me ka ujjari uwamne ujjatuna khinha chana na tunga ujjatuna hogi gelwana umada holi na ya lu ka ta tu na pata angangi me ana le na la ujjatu wi tu ujjatu hui tu wa kata ta kwa lui tuki mo guti pilim makan na takak man time na tau pilim makan na takak ti lugo inung mo ina hibu diutik managlan
inunguinia uwapini aaqiku taukma hunna meani pidireaqarearupta pilimakharutigioptini aturunna tiarnearapta tia aituiarto kiheni unna ilagiaqina rualauara hunna mea inuhiptini nutarautilu taluni atonni kuwut aktui himahona mata ayoriaqaqaangapta ayonnaqayanngituiartuni hunnakiapiti tauna man taimna naleqquitilauqaarlugu tukiheetsealauropta pilerearitsealauqaarlugu qaagiutititsealauqaarlugu inuuhiptinni tukiheenayalauropta inuhe akkunangi neqallutua koorayalauqoorto tukiheelaitu tau qatauyunna mattataiko qablunaatu di traumangunerartaviugalua ukua IQ principles atonni ayuloqikkuutigu ilimagiyareali hunnatali pidduti qarluta kiheene ayorinayaraptigu ihumakku tukiheagaluarsigu hoho ayorik mangaaki hunnamea nalutayulorama inuktigu taamna huyuktauneraluk traumaqarneraluk atuluktaалуа тиамеарнерапtigu ujjeritsaarner ajoqattaatiameakavun so taakua tukimuaguti uaptini ikajorniluk matta kiheanittao uaptini naamatigiaalu tattau kiheani atorne ajortanginne qauyaauile miyakka tukiheennanapal Innue oka hulau mata nutak kalukta poka mata ilulle tong neangi kuptigu go piu yuni kau yingi tiluta ileo ka veo yulua mata kina mea mo uvagu ileo kailang ine opta nuta hatta pungit nut ilina uti kangit ni kau maju ti kangit ni ileo kai begin lang ine optigu nakimea hilatip ni ilit silute ileo karna matatabunga teikane ila huyuk tau galung nang tau piyara ngata trauma mutiki tau yara ngata tabane ayogoti tayuk mata so taman na piyaka lugu kiheni pilerere lugu kiheni mami hang na takaklo ni kiheni nutani ilulle tok tuluar na kaptigo so taman na ulualua kulukta unip ka lau khaimak matat makaite alano titerak palia tiluta tai kwa ilina uti kangit ni makaite ala ila angalik ulualua titerak ni kungit ulualua wam no unip ka lau khaimak makuk tunigo ilina titsena opta uvunga go ilina titsitar luta uvunga ngitok ilina wing me uvunga ilina titsiyuk matakihene inu hermek huna meanu tikitau galua lang neropta uvane heok tu ne ekai lakhina huitu gapta amma hiutiku katagak tu lua mata ilina titau galua tu uvunga hiutiku katagak na mata kihene uvunga ilina titau umatiti nugo atatak hemayume ilina titau gupta huna meanu inu hang tikitau yarangan tate kwa ekai jutikitang na tigo ikayok pala utigina tigo inu heptine ilagay kanawa pero tama udolwa pila katigitla ko kuwegi chamas gute ko inu to kai itegu huyat akatas diwan ni pilau mata ujjere diga pila katigi kata lau sugin kanuin ni plit ni nama ko yibluti ihuma vage khimai na suti piu yakta lau mata tamanna tukimoagutini atukimoagutau kana tu maligario alagau yutu tigilugin
tuhanga lawa ki aperigama hunanikia ujatungi do augi chivihi wapti ni kawai mabit chara halu wapti ni inuto kaya periga ki okakto kalauk maligario anigo kawai mayara kapta en tuhanga sumala maligario atakana man hunau pangata aperida sulu kiu yau bluni time na hibul pa upigu hugnero tam na atau heo katigi tu loane o kau hrea ni lauga ilanga gut atia atu pacha meito hibuni kakiu cha ni lui nane go hai manel ming lugo na le koi cha khimati chini lung na ming lugo atau ya kapta en ta ko aperi kabdunatu aperi ma khimang igama hai manel lo harmony la pihiu le tamak ko balance tukimo kichini balance ta ko mangata ikaw mayunga ilaik pigilaw mayunga ta ko maligar yuin o kumay chamer to kun atungi meto areka may atungi tameto alugi pinayaw ta naleko tichicha kemanya ino ayon anak how na yaki ni ho maligni ayulo chamer nga kita ko ilita khidu tigilaw khimaya ga trauma karni ku ti do na taw ti lu te puwa lu ga to ni ku dipin ni ku galo time na kangi te coming ma actu ni ayo du inu himni hunau ba no taw ti lu te pin ni ku pilo hangun na suti so time na ato ni ku gi law khimaya ga u jere chane lu le hap tu ki he chane lu le sunga kano pilarari la kano pilarari chaya mga tuki he cha tu ni trauma le na me nani hini ayo alalo ublu mi yo lo kau he ga yu tu la man na lu gi yo ni ka cha ma la tu lo ki he ni inui ik pinyan ipti gudli ki kuyun na mata ik pinyan nak po atok sugu una ik pinyan nak po nalu na itun ang mali kuwea huga yama ma kuwea hungi na yao ma nalu na yao ma tatamihi maloa o ma palupa kapea chaloa niku kapea chaloa kimaguma ta kwa ilitak na laki na matali atok suita ko ipinyanik tigu korse tukihiga ti chita yun na mata inuin ujere lek mayaka maho anagli na me akho ti kaguna pango kata mga ta inuin ujere himayaka kango ingi chama suli nagli ne kawere yo me yukman an adjiging mako ga tam na upigo humna adjiging mako me ya inupia pitu tigine gai ami huna kasutui upiku huya kakotau yun upiki yareli oktu tigi ya malu nutakau tilunga makain nyarap ta akagunga tagu makain nyarap ta go makai gua gudya makuya lang lunga akagunga tagu mapek satu yu man makain nyayo satu makain nyayo tu pek satu ya isui digiara mata tega okasuni nea okako ama hila chaungi ku te huina te ailian atom hila tu hakawati te ailok na aulang itap ti ni ngau mata ya kang itu te alun takan tu no kau tu mga makai tu wana wi hila na magite na malo ki huina na ne ayukat te kau juga ulona pata kau joksuninga te hila go in meaning pilera man pitu takasuni pikman ituigi meat reat wala reka namag yaw itu na so that time na ikaw maya TB no aw lakati ng utuhan ni kuwa
TB mu lau ka sunga kitunik luni angayok ka ilitarangi himayak ka utirama like trauma ni kulom so hugun ne yo mi yo ya mo pui ku me ma su pui ku khima chelu ka su pui che me lo bi su ki he ni uterview ta le ma te kani te lau ni ilimacha ti tau gama by one of my friends I le ka chu yo kai man e ka ma bi pitu tau ta khima ti lu ta hona mi na tau ka ka ma na lu gi lau khima ya lau pe nga ka chelu ka we ka ti ya nga Te kani tu yet le me asunga te kani tu yet che me hele me asunga naiman na sunega hadu makauti yu lo to ren ta ko pitu ki makati na ka I ka me napta mikitu ya mi ga langi tu me mi napta te kani tu che me tu ya hele me atu no bakablu na tu flashback utek tu ya tu te kani atu lo ma yem nu tau ti lu te ma anana ku kaluni o kautina e lau ku me imma kai o kauti go cha ya lau la tu ni ka ngi te na ku na lu nai ngi te na masunga ho ino ha kanu ni ka lu mali cha ma ta lau ma ni ka lu ngana yo mu tiki ta ka ta ma su inu lau ma ho te ai manga ma na lu ta ka ta lau tu nga hu no ba tamak kwa inu her avungasi utimorse no chutu yatu mana mu nya amana utabani na tamu ichara ka tiluta ayok himagya kani tu abani abunga ayok ti himayuni ta abani tu ni ta kwa ayo iganga tigu tukimo ti malichane o upigo hunne o inu imaliga joangi ayo tigu uwagosha pitu tongi tugu pitu tau yu yatu lo ki he ni mana o yomi atokta titni pitu takangito ilitaria o himaya reali daleko iti tau ni lungne ayo na cheme lo tu tai kwa atta takhimatilu huli kawi malaktunga nadunayak tau tiniluin na may akalo gakatam na inu chako igaluaw te inu chako kakayakaluaw mo te ko ayaw tiginarakin ujering ilugin hona ayok nangito na ayok mangako nalutay lo ama Tia ay tu ko ni ko ngito ayaw ngi chama suilay pero kati katay ko na ni ko ngito ayong ni chama ta sutigli amma ninga lagaya sunga ninga chayu tu chama go blunga ta hona ho tia ay to mga mana lilo tunga so uko tuki mo go ti so chama tu ayori na ya ti go huna mike unikato huna mike na lune yeyo atone ayong chao tu mai cha tia atu cha ta na tu inu cha ta tia a holi tu atok tu nei na merne tu ki mo guti inu mo to ranga mata kablu na ga lo ma inu ga lo ma ta ko tu ki mo guti inu hel mo atok mata aton ni langi tu ni aji ngi ga ya ta ni atu lek ta tu ga lo ki he ni tam na tu ki mo guti tunga vekareaka mata inu hekto tunga vekareaka man inu yo himagu te kani tunga vidmi na yapta manni le yo ne opta tunga vigi ya manni le maybe hanuchel ko una yakia amma o yaran mo yo himagu te tuki tu ya tu lo yaran mi o yarala tu dikiedi hiti yo mi ile ko ka o te hiti te ni ku te ki he ni te ai tu no ta o te ai pa e ka tu ko yo i tu lo no ta ing mini hanangi man so inui hana yo ni nga
atokatau che la kinaya lao patuki mo uti ta ko I atta tela yuga ya nalunang inaka inohe po adla ko ka lalo ati lugo wi ang ayok awa tatu che wi maya katau loki yola ti lugin tam na nutakaw yung ni pilwa kana man katok to out lo ya kagitu pintu te kasu te kihe ni te ayuga ta tampa tuki mo uti atu chane ayo ti huna mi ke ti kwa tok tu ga lo a ke geling mi o padu ba tu ki hi ya ka gap ti ni time na li kanok to na ne pi ga o ti lo ko tam na uwap ti ni atok ti tau ya ka lo mo makai na ya o ma ki hang me o lunga apu ti go ma huna mi ke a ko na tu mo apu ti na ya o ma ayuli me ya ka ni nama ayu le rea mea o ma utingi teina ai ama. So tam na kanok to ti tau yana, atok ti tau ia kan la kina ne ku lok mai o na luingi taka inuhim ni makaita rea ka kuna o lo nu takau ti lua nokanga ti tau hui tu lo ni via o iau ga loana le asunga au la ti te tau makaita mea kwa au ma piu lo o ma ata te go kalok makman a hope kila na ma ka i ma yuga lo au la na ma au la ra tu na ma I said hila cho ni ro tin na we ini atolo te ai ni luku we tamai ato ni ka yu hia te li te ka ni no ka chai na ti ini nui te gu ni ato te tampa ni no ka chai na lu ti ane ka to cha bang ane ka to ni u jer ya lu ho ane ka to cha na ai huma ne re wingi cha ma su te ka su ni ane ka to che li lo ka lu ti tem na u ti mu ha bi gi lu ta mai bi gi lo ge na te ku mo te bi gi lo lu te ka an ini nani mangata nani kan nani ku ne nani ge kan ya lu pina ya o vi te apito ya na puti ka pe te to asu ne te lo ko ma te a nya a huma ga ko I hui tu lo man ma ni ga ya ini ko ma ta avu ma ga la nga te a pe ko I hui tu che me lo ta ba a che na che me utimun ha lu ni ta mai bi gi lo gam no uta lu ni pe ko I lo man I think 12 tin du porque o ki o ha su ta mo ma ta lo ma pa ja lu le yu man te apito ya so ai ju mi lo ke magama I humagi takata ke mai ho ane kano ane ka to ne mi ujet to ga ama I humaga go ta ma ya ho ngi ne jo na ma ni viu ni lu ni ki he ni go ane ka to ne ra ujeri ya ko so ujeri ya ko ane ka to ne ra ne ame ane ka lu te ai le wa lo avalu ne ka wi ni lu en so te ai lo ki lu te tam na yo to I humachana tema una apere la guerra lagu dana ni people you so dana atu ya yugatiku dana inui kawe maya to kangit amma inung not kanu ilagwa gayak pehu for this week's show that you would apply IQ principles to. Like Piichana le kau go lo tu lo le piichana ikayok ta su te go ilichi up ta huna meaning ikayok ta ge lingo ikayok ta ne ikayok ya mata luta utervi yo ni lungi luta akili yo ni lungi ikayu mata su ni tai ko ikayok ta ni ku tai ma piichana upigi yo ne pa ko ta lo tu inu to ka du vegi yo ne pa tu ni ikayok ya me unique alu to khacha ba suti tabuna hunna mea pihoki horne rapti wo ikayong ni lukluta ikayumea ne time na uwati ningo tim ikayok atau kadet man so tam na pitcher ne te aperi kapti ko ino to kai te akiulok wa yo pitcher ne
ato ni hui to atu ina mea tu loa. Te ma e ho lig bika tike nik man ta ba buti laki ko na upi ukwe nga me I lawa me hullu yo mata aho. Aya yo a kingu wangi ta ba bute paka. E ta ia ila lik yu ap ta ami huni kaui na halauk mayo awe ami uto yu ni tiki tau hui tu yu ni tapatuan angu na hui yu lau tu guga lau no ba ami hu langu na suti ila vun tai kwa kaui maning ita buga lui kaya yu a minga ta tai kwa ila di tai kuninga takwa utia pabudan awe ami utai tunga nei na yuk mata ino katigi chan lugwa gut mata ko vegi u yahpak mat na upago TV kunut anya khmayu la lawa phit tapu nga pe he matis lunga thank you hey